Om Swastiastu. Punapi gatra alir-alir sareng sami, mogi-mogi sami ngemangguhang kerahayuan. Ring rahinane mangkin, Bapak paca ngaturang materi indik aksara Bali. Sapunapi nika, durus piarsayang. Aksara Bali. Napi punika aksara Bali? Aksara Bali inggih punika kruna serapan ring basa Bali sanes sampun ketah kaanggen antuk ngentosin kruna huruf ring sejeroning basa Indonesia. Aksara Bali manut warnanipun kekepah dados kalih inggih punika aksara suara utawi vokal miwah aksara wianjana utawi konsonan. Manut kewigunanipun aksara Bali kekepah dados 3 inggih punika aksara Wreastra sani keping kalih aksara Swala Lita sani keping 3 aksara Mudri. Kepertama aksara Wreastra. Aksara Wreastra inggih punika aksara sani kaanggen nyuratang basa Bali lumrah. Aksara Wreastra akeh nyane plekutus. Makadi ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Asapunika akeh nyane plekutus. Talar wenten gantungan lan gempelanipun. Aksara Bali menduwe pengangge aksara inggih punika pengangge suara sani keping kalih pengangge arda suara sani keping 3 pengangge dengenan. Pertama pengangge suara. Pengangge suara inggih punika lambang aksara sane nadiang aksara utawi konsonan mangdane presida memunyi utawi berbunyi. Wenten contonipun tedong mesuara A, ulu mesuara I, suku mesuara U, taleng mesuara E, taleng tedong mesuara O, miwah pepet mesuara E. Selanjutnya pengangge arda suara. Pengangge arda suara inggih punika gantungan sane meanggen dados vokal lan mesuara luluh. Kepertama wenten nania mawit saking suara iya, keping kalih guung mawit saking suara re, sane keping 3 guung mencelak mawit saking suara re, sane keping 4 gantungan le mawit saking suara le, sane keping 5 suku kembung mawit saking suara we. Selanjutnya wenten pengangge tengenan. Pengangge tengenan puniki wantah pengangge sane mawit saking tengenan wianjana. Pertama wenten cecak mawit saking aksara eng, surang mawit saking aksara er, bisah mawit saking aksara adag-adag kaanggen dengan aksara sane tiosan. Selanjutnya aksara Swala Lita. Aksara Swala Lita inggih punika aksara Bali sane kaanggen nyuratang basa Jawa Kuna, basa Kawi, basa Kawi Tengahan, miwah basa Sansekerta. Wenten warga aksara ring aksara Swala Lita. Sane pertama warga Kandia, sane keping kalih warga Talawiya, sane keping 3 warga Murdania, sane keping 4 warga Dantia, sane keping 5 warga Ostia. Selanjutnya aksara Mudri. Napi punika aksara Mudri? Aksara Mudri wanta aksara sane kaanggen nyuratang indik kediat mikan. Puniki wenten imbe aksara Mudri. Ipunika ongkara. Wenten nada, windu, arda candra, ongkara utawi angka 3, miwah tedong. Inggih wantah sapunika sane presida aturan titiang indik aksara Bali. Mugi-mugi wenten pikenahipun suksema. Om Santi 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 Om.